سلام بینندگان عزیز، صبح بخیر. امیدوارم روزهای استراحتی جشن نوروز را خوب و خوش سپری کردید. شما برنامه نویدی بامدادی را تماشا دارید و امروز یکشنبه 24 مارس است. شروع میکنیم از خبرهای آخرین جهان. نیروهای دموکراتی سوریه با رهبری کردها از شکست جنگجویان گروه دولت اسلامی در شرق این کشور خبر دادند. ارتش کردها که از حمایت امریکا برخوردار است اعلان کرد که روستای باغوز آخرین قلمروی تحت تصرف دولت بنام اسلامی را آزاد کرد. نیروهای دموکراتی سوریه چند هفته باز در باغوز در نزدیکی مرز عراق با جنگجویان گروه دولت اسلامی در جنگ بودند. گروه تندروی دولت اسلامی سال 2014 قلمرو از سوریه و عراق را اشغال کرد و خلافت خودخوانده خود را اعلان نمود. مقامات تاجیکستان میگویند 1900 نفر شهروندان تاجیکستان به عراق و سوریه رفته به صف گروهی دهشت افکنی دولت اسلامی پیوستند. تلویزیون دولتی تاجیکستان چند لحظه از رقص امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان را در جریان تجلیل از جشن نوروز نمایش داد. جشن نوروز با حضور هزاران نفر 22 مارس در نوروزگاه پایتخت دایر شد. پرزیدنت در انتهای این چاره‌بینی اهل هنر را تشکر گفت. این تازه کردن قلب ها، همه سیاهی تاریکی و آن چیزهایی که بد بود در سال کهن ما گذاشتیم. روز 21 تا ساعت 12 شب و از روز اول به سال نو به روز نو با دل و نیت پاک سفید قدم گذاشتیم. انا که خاصیتش همین است که خرسندی کردن در کار، شیشته قوق انداختن در کار نیست، همه باید خرسندی کنه. تاجیکستان برای تجلیل از جشن نوروز 4 روز تعطیل اعلان کرده است. ضمناً در روزهای جشن نوروز نه تنها دهقانان سرکار می شوند چون موسم کشت شروع می شود، بلکه تشویش آشپزهای طربخانه و آشخانه ها نیز زیاد است، چون در روزهای تعطیل مشتریان طربخانه و آشخانه ها می افزاید و آشپزها نیز به آنها خوراک‌های جشنی پیشکش می کنند. همکارمان سرویناز روح‌الله سر زد به طربخانه های دوشنبه تا ببیند نوروز به منیوی طربخانه ها چی تغییرات وارد کرده است. عزیزالله عبدالکریموف در عرفه نوروز سرکار می شود. او سرآشپز طربخانه در دوشنبه است و در این شب و روز به فهرست طعام‌های طربخانه خوراک‌های نوروزی را اضافه می کند. به خاطر که مردم مثل اوقات‌های ملی دور نرود، ما به می اوسه ما اینا چی کردیم؟ مقصد با پیش آورده است که مردم بدوند که مثل اوقات‌های پیشینه ما همین ملی مقصد دیگر اوقات همه جا هستن میخورن. انا پیش ما مقصد به همین مقصد اوقات‌های ملی میگویم. میان طعام‌های بهاری عزیزالله مشتری‌های بیشتر به آش بریده رغبت دارند. آش بریده بدخشی. این غذا در بدخشان کلاً به طور دیگر و از دیگر محصولات آماده می شود. این ارد موشی، بالوقی میگن موشی میگن. انا این ارد ما اوقات‌های ملی تیار میکنیم. خمیر این دمگیری نداره، دروژ خیلی نداره. اینا میبری سراز میپرد میجوش. اینا میمونه اینجا. اینجا مونده در بالا دوسکه اینا میبریم. اینا ما باید اردو زیاده میبیزیم. در چی نرخونه در آب میریم بعد غوص میکنیم دوباره. اینا میاندازیم دایی. هنی خوب ما نمک میکنیم. دیگه از نمک اگون چی دیگه خوب نمیکنیم. اینا فقط با قاشق چوبی میکوبن. میگه قاشقت ممکن نیست کوفته اینا. این اوقات 7 منوت زیاد نیست. در 7 دقیقه یعنی تیار میشه. 7 دقیقه یعنی تیار میشه. بیو پیش من. اینا تمام یکمو تیار خوش بریده. با بچوب میکشیم. اینا آبش کتی میکشیدن؟ آبش کتی، اینا آبش کتی میکشیم. اینا این آب خروطه، اینا خروطه نبیچ نیجه. این مزه ترشی دارد. اینا قطعه کرده بعد قطعه زلم میکنیم. پیوز، سبز، گشنیج. یعنی؟ همه طرف هم میذاریم. اینا تمام ما تیار شد. اینا پیش خدمت ما میمانو ده پیشبری میکنه.
азизулло бовар дорад ҳама маҳсулоте ки дар ин таом истифода мешаванд ба саломатии инсон фоидаовар аст. мақсади ягон вай надорад, химикати хеле чиз надорад, чизи фоиданок аст. яъне истифода кардан ин касалҳои қандро паст мекардад. ҳамин об бисёр паст мекардад касалҳои қандро. яъне бо вақт тайёр мекунем дар ҷо қурут медозем. вақти қурут дофтан бо қурут давлена паст мекунем. ҷашни наврӯз маъмулан ҷашни хӯрокҳо ҳам ҳаст ва дар ин ид вобаста ба минтақаҳои гуногун мардум ҳам хӯрокҳои махсуси худро омода мекунанд. ҳоло оши буридаи мо ҳам таҳия шуд ва мерем мебинем ки акои азизулло боз чӣ хӯрокеро барои мо нишон медиҳанд ки хӯроки наврӯзӣ гуфта мешавад. то омода шудани азизулло ба таҳияи хӯроки нав ба толори тарабхона меравем ва мебинем ки мизоҷон дар бораи оши бурида чӣ назар доранд. бештар кадом вақт ба мехӯред? чӣ хел буд хӯрок? ин хӯрока дар вақти қадима бобомон хай истифода бурдан барои ҳамин сеҳат саломатӣ хеле бомаза. мо ай вақти қадим фақат қати бобомон хӯрдем. хай ҳозираш да истифода мебарем, камтар истифода мебарем барои касалҳои дил, қанд ва диетические блюда. шамим худоёров аз бадахшони афғонистон аст. ӯ дӯстонашро ба ин тарабхона барои хӯрдани амоч даъват кардааст. ғизое ки бибияш омода мекард. умуман вақтҳои баҳор бисёртар нами арафаи наврӯзӣ фасли гармо ки нав сар мешавад, боз мо ира модару биёмон тайёр мекардем, доим мехӯрдем. хӯрока худ қадимӣ аст. аммо даврони кӯдакӣ мо ҳамира доим мехӯрдем. мақсад ки ҳам фоиданок аст, ҳам гармида одами салқӣ мехӯрдем. азизулло ҳам тарзи омода кардани амочро нишон медиҳад. урд мошина мегирем мебезем. яъне ӯра ранги хамиртар намекунем. фақат оба мечӯшем нам бигирад. ҳамин нам мегирад баъд оста шакида мегирем кулула мешавад. ҳамин кулула шуд хамир мо тайёр мақсад. оба мемонем меҷӯшад, намак мекунем, омоча хамирша мепартоем, меҷӯшад, гирифта қатиқ мекунем, ба қурут қатиқ мекунем. баъд кабудои баҳорӣ мисол гашниш, пиёз ина майда мекунем, медозем, авқоти мо тайёр баромад. азизулло ягона нафаре нест ки дар арафаи наврӯз ба таҳияи ғизоҳои баҳорӣ машғул шудааст. дар остонаи ин ҷашн феҳристи анвои ғизои дигар ошхонаву тарабхонаҳои кишвар ҳам тағйир ёфта наврӯзӣ мешаванд. ҳамакнун дар ин феҳраст дар баробари хӯрокҳои маъмулии миллии ошу лағмон ғизоҳои хоси ҷашни наврӯз ҳам ворид шуданд, аз ҷумла оши буридаву гандумкӯча ва шакароб. азизулло бовар дорад ки бо таҳияи хӯрокҳои баҳорӣ шумори муштариҳои тарабхона бештар ва ҳамёни ӯ низ наврӯзӣ мешавад. нархи иҷозатномаи сиёҳ кардани оинаи мошинҳо дар тоҷикистон ҳудуди 27% боло меравад. нархи иҷозатномаи оинаҳои сиёҳ аз 3410 сомонӣ қаблӣ то ба 4730 сомонӣ боло бурда шуд. қарор аст нархномаи нав аз моҳи апрел ҷорӣ шавад. нархи нави иҷозатнома барои сиёҳ кардани оинаҳои мошинҳо дар тоҷикистон бо қарори нави ҳукумат тасдиқ шудааст. мувофиқи ин санад барои дарёфти иҷозатномаи яксолаи сиёҳ кардани мошинҳои истеҳсолашон то соли 2005 ронандагон 3575 сомонӣ ва барои мошинҳои соли истеҳсолашон 2005 ва навтар аз он 4730 сомонӣ бояд пардохт кунанд. то ба ҳол ронандагон барои ин 3410 сомонӣ боҷ месупориданд. мувофиқи қонун дар тоҷикистон ронандагон ба ҷуз аз шишаҳои пеши мошин шишаҳои худрави худро сиёҳ мекунанд. ҷои кори доимӣ, маоши хуб, хона ва фарзандони солим. бисёре аз сокинон дар тоҷикистон инҳоро аз меъёрҳои аслии хушбахтӣ донистаанд. имсол дар як арзёбии ҷаҳонӣ тоҷикистон аз лиҳози сатҳи хушбахтии мардум дар мақоми 74 ва пештар аз қазоқистону туркманистон ҷо гирифтааст. дар гузориши нави хушбахтӣ дар ҷаҳон ки онро созмони милали муттаҳид нашр кард, дараҷаи хушбахтӣ дар беш аз 150 кишвари ҷаҳон муайян шудааст. طبق این رده‌بندی در حدود کشورهای شوروی پیشین ساکنان ازبکستان خوشبخت‌تر از همه بودند. تاجیکستان در این فهرست پس از ازبکستان و قزاقستان و روسیه قرار دارد.
در اکثر چنین پرسش‌ها با وجود پایین بودن نشاندادهای صفت زندگی در تاجیکستان بر اساس روحیه و رضایت روانی مردم که به فلسفه ملی قناعت و رضایت و زندگی اساس یافته است، اکثرا ساکنان میگویند خود را خوشبخت احساس میکنند. بیننده ارجمند، این خبری آخری برنامه امروز بود و اینجا رسیدیم به پایان این نشر نویدی بامدادی. تا به نشرهای بعدی، خداحافظ.